يا أمريكي يا أوروموكو يرون يرو كابسوتي halkanii guyyaa hirriba dhabnee qabsaayuu qabna. Sirna naaftanyaa akkuma kalee har'as uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwataa jira. Amma booda nama bishaan opiidiyoo dhuge kamiyyuu hin dhamanne. Gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuun addunyaa dhagahuu qabdi. Qabsoon keenyas kana caala daraan cimee itti fufuu qaba. Anis gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuu addunyaa dhageessuuf afaan garaagaraa afaan 19 video hojjedhee isiniif qopheessee jira. Video keenya hanga xumuraatitti daawwadhaa. Saba keessaniifis share godhaa. Haqa qabna, ni falmanna, ni qabsoofna, ni bilisoomna. Duguuggaa sanyii sirna naftanyaa uummata Oromoo irraa gaggeessaa jiru ni balaaleffata. Gumaan Haacaaluu Nufaaboo, Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa hundumtuu akka gadi nu lakkifaman gaafan. Qabsoo uummata Oromoo ni deeggare. Mirza Amir Hamza, Free Jawar Mohammed, Bekele Gaiba, Hamza Borana, and other Oromo political prisoners. We stand with the Oromo protests. السلام عليكم، أنا حمزة. نحن نقف ضد الظلم الذي فعله أبي أحمد ضد الأورومو، وندعم المظاهرات التي أقيمت من طرف أورومو. Nous demandons la liberté de Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Borana et tous les autres prisonniers Oromo. Nous sommes avec les Oromo. Tunapinga ukatili ambao Abiy Ahmed anawafanyia wa Oromo. Sisi tunasimama na Oromo protest. Ben Şerif Hasan. Biz Abiy Ahmed'in Oromolara yaptığı zulümlere karşı çıkıyoruz. Oromo protestolarını destekliyoruz. We want justice, liberty and freedom for Oromo people. We stand with the Oromo protest. Indan ko samsi omoro men landiti nundal tigi tigi mede wondi omoro ben wondugol e wullitande mabbe ni. اسمي محمد ماي براتي مسيدي أبي أحمد بطنشني ناس روما ماي بروتستانت में रोमा इथियोपिया में ओरोमो को जेल में बंद करना और उन लोगों को मारना बंद करो और हम इथियोपिया के प्रोटेस्टर के साथ हैं. السلام عليكم. اسمم معصوم عبد الله زاده. من از افغانستان هستم. مردم ارومو عدالت واقعی میخواهند. ما از تظاهرات مردم ارومو حمایت میکنیم. Nous voulons la justice de Hatzal Moussa et Joël Mohamed et la liberté de tous les Oromo emprisonnés. Nous sommes ensemble avec les Oromo. وباهناي عدالة إن الله هلو حجالو هندسة يو جوار محمد إذا ما أنت كحرن حبسي هذا إن يدب وهلان حرية دولا وإحنا تاجرسنا هاي بنامبحة أي وضع أورامو. Oromolar üçün beylikçilik және tövbesizlik қалаймыз. Biz Oromo narazılıklarıyla birgemiz. Sunana Usama Idi Abbas. Ku dakatar da kashe-kashe da jiye Oromo a ƙasar Habasha. Mu mun tsaya tare da zanga-zangar Oromo. نطالب بإخراج جوار محمد، بكر قربة، حمزة بورانا وكل الأبرياء الذين في السجون. نحن مع وقفة الاحتجاج الأورومية. Jawar Mohammed, Bekele Gerba, Hamza Borana ve tüm masum insanları hapsetmeyi bırakın. Biz Oromo protestolarıyla beraberiz. Ntogo Mohammed Ba, ame klenia horaya aniyere ma horai fegata Oromo ma. Munu Oromo mega boko ga dusma kashira anu be nyon fe. Berhenti membunuh dan memenjarakan rakyat Oromo di Ethiopia. Kami bersama Oromo Protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Muhammad Yasin Akunasa. Gusto ko lang sabihin na tigil ang pagpatay at pagkukulong sa mga kapatid naming Oromo sa Ethiopia. Hindi sa akin sa protesta Oromo sa Inalen mo chirungamuga hajalo hundasa. Amasujidwe Jawal Muhammad ndi anthu ose a Oromo amene ali kundende. Ife tikuyimirira pa zionetso nakupanga anthu a Oromo. وهران محمد إبراهيم سيد زير ورفويا رايك ضد الأورومو ربي يعطيك ثمن وذكي نحفل مكنيا
غايروا. ኦሮሞዎችን ማሰርና መግደል ይቁም። ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ ቦረና እና ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ይለቀቁልን። እኛ ኦሮሞዎች እውነተኛ ፍትህ እንፈልጋለን። ኦሮሞ ፕሮቴስትን እንደግፋለን።